Yemağat. Hanım hem efendiler, baylar hem baybiseler, güzel hem de küslü zattar. Bugün Başkurt yeri batşalığında vur bayram. O şu olaydan biz, yani mesela min. Mahsus emir sığardım. Bugün o şu zatlı harayda bığasa görülmegen bal. Yine şol, kadirge qatmırlı iltisadi hallerdi isepke alıp, ütele zor sığıntalap etken iki saranı birleştirirge buldu. Minin birden bir orifim, yaratkan uluma, keleş eytirremiz. Eytirden alda. Tabırga kerekkeleşti. Tabırımız eytirrimiz hem tettirrimiz. Elbette onu bizden kalmaz. Mesela, kem de kem minin yaratkan ulundun yüreğin yavlay şuğa yartı batçalığımda da birem. Unan alda tağıla bir şart, hürmetli Yemağat. Birden bir ulubuz tuğanda birlik külüdün nime ekenini bilmey. Eğer de kim onu küldüre, hisi yılmayta, uğa tağıla yartı batşalık. Ese, samallap. Yemağat, şulaytın, Başkurt yeri batçalığında bayram, keleşter, parabe.
Edip gitti onu yağmurlarda yerge hırıştı Tilip tarafı tuzanı kümgen dele Şulderinde yuturmuştu Yolga sıkmahamda gel yoldamın Yatmış alga kuya aldamın İdil hemde künilderim satmak Buşdan maktallarga aldanmam Edip gitti derev taş yaprağın Tamarında hutu tulaştı Ul yanının sağı seske attı Aman bidep tora tormuştu Yolga sıkmahamda gel yoldamın Yadmış alga kuya aldamın İdil hemde künilderim satmak Buşdan maktallarga aldanmam Күңел сәскем еден сыйпат күкте Күзле хаман керпек талдырып Ашам ине бер сағышул күктерге Ысын егіт даным қалдырып Юлға sıkmahamda gel yoldamın Yatmış alga kuya aldamın İdil hemde künilderim satmak Buşdan maktallarga aldanmam Yolga sıkmahamda gel yoldamın Yatmış alga kuya aldamın İdil hemde künilderim satmak Buşdan maktallarga aldanmam İdil hemde künilderim satmak Buşdan maktallarga aldanmam Buşdan maktallarga aldanmam Bayram konsertinin türünde Junior Hagenbayev. Almaları düşem iken, düşem iken, düşem iken Umur keyler ütem iken, ütem iken, ütem iken Tegereni, tegereni, tegereni Pişken almalay ömer Tegereni, tegereni tut almanım Umur bit alma tugel Tegereni, tegereni, tegereni Pişken almalay ömer Tegereni, tegereni tut almanım Umur bit alma tugel Umur keyler Mütteyken, mütteyken, mütteyken Yip yumvaktay Mütleyken, mütleyken, mütleyken Tegereni, tegereni, tegereni Düşken almalay ömer Tegereni,
Башкорт йыры 2013 телевизион конкурсының жеңүүчүсү Юнир Хагынбаев. Hürmetli dostlar, sizde яңа ел менән ысын күңелдән кайнар котлайм. Гаиләләрегезгә татулык, дөньяларыгызга иминлек һәм әлбиттә саулык, саф мөхәббәт теләйм. Башкорт йыры яңынан яңа талантлар асын, үрләһен һәм әлбиттә бөтәгезле байрам менән тәбрикләйм. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль. Это здоровье, отдых и спорт. Mahirlik, Xuday hediga bergan botirlik, to'g'ri bo'lib bergan va'daga, hüya bilib uri motorlik, hedi shunday orqadirarlik, dunyo yuzin oldan hürerlik, rahmat yozmishlarga dedi yerler, mangilikagina hüyirlik, hedi shunday orqadirarlik, dunyo yuzin oldan hürerlik, rahmat yozmishlarga dedi yerler, mangilikagina hüyirlik. Hüzün birek yumaklar, tanı sakıl hüzde yıratlar, hüzün menen bizge şanıslar, sebep tügül ara yıraklar. Hüzün şunday arkadır erlik, dünya yügün aldan hürerlik, rahmet yazmışlarga bizden yerler, mengelikке gine hüyürlük. Hüzün şunday arkadır erlik, dünya yügün aldan hürerlik, rahmet yazmışlarga bizden yerler, mengelikке gine hüyürlük. Hüzünden rahat müngillik, hüyüvegil hüzün gümürlik, dünya mahvursun ki hel bahağım, yapmışın oğdarın yengirlik. Hüzün şunday arkadır erlik, dünya yügün aldan hürerlik, rahmet yapmışlarga bizden yerler, mengelikке gine hüyürlük. Hedi şunday arkadır erlik, dünya yerin oldan hürerlik, rahmet yapmışlarga bizden yerler, mengelikке gine hüyürlük. Hedi şunday arkadır erlik, dünya yerin oldan hürerlik, rahmet yapmışlarga bizden yerler, mengelikке gine hüyürlük. Hedi şunday arkadır erlik,
Башкортстандың атқарылған артисткасы Алгы Бәхтиева һәм Башкорт җыры телевизион конкурсының лауреаты Зилия Бәхтиева. Кәрәкмәй миңа кәләш. Әйттем бит, кәрәкмәй. Үҙегеҙгә булһын. Нимә? Мине ырыуһыҙ ҡалдырырға уйлайһыңмы, лә? Эшкәнмәгән! Мин ҡурҡам, атай. Ҡурҡам? Килде бында. Кил. Беләһеңме? Кәләш ҡосағымдағы тәүге төн генә ул. Ҡурҡыныс ҡына. Мин оялам. Оялһаң ут тундырырһың. Кәрәкмәй, атай, әйттем бит, кәрәкмәй. Кәләш алыу борондан ҡалған юла. Балам минең. Был дөньяла һәр йән эйәһе парлы. Яңғыҙ ғына йөрөмәҫһеңдер бит, балам. Шулай тиһеңме? Нишләйем моңа ту? Нишләмә, бер нәмәшәмә. Ана ҡара, күпме сибәр ҡыҙ. Һинең менән осрашырға тип зар-интизар булып тора. Һайла, әйҙә, һайла береһен улым. Һайла, эйе. Ысынмы? Ысын. Әлбиттә, улым. Әйҙәле сәхнә артында ла ҡыҙҙар. Бәҙике күңел, әммә беҙҙә бер һағыш, һағыштарҙан, шатлыҡтарҙан, бергә сигәбеҙ нағыш. Бәҙике бөркөт, әммә бер үк ҡаябыҙ, мөхәббәт ҡаяһында беҙ, ғорур ҡанат ҡағабыҙ. Мөхәббәт ҡаяһында беҙ, ғорур ҡанат ҡағабыҙ. Бәҙике һуҡмаҡ, әммә бер үк юлыбыҙ, юлыбыҙға һеңеп ҡалдыр, аҡ шишмәләй моңобоҙ. Бәҙике йондоҙ, әммә бер үк күгебеҙ, күгебеҙҙең күк көмбәҙен, беҙ нурлайбыҙ үҙебеҙ. Күгебеҙҙең күк көмбәҙен, беҙ нурлайбыҙ үҙебеҙ. Әммә беҙҙә бер һағыш, һағыштарҙан, шатлыҡтарҙан, бергә сигәбеҙ нағыш. Бәҙике йондоҙ, әммә бер үк күгебеҙ, Күгебеҙҙең күк көмбәҙен, беҙ нурлайбыҙ үҙебеҙ. Күгебеҙҙең күк көмбәҙен, беҙ нурлайбыҙ үҙебеҙ. Бәҙике бөркөт, Бәҙике һуҡмаҡ, бәҙике күңел, бәҙике йондоҙ. Башкортостандың атҡаҙанған артисткаһы Лилия Ишемйәрова һәм Башҡорт йыры 2013 телевизион конкурстың лауреаты Тимур Рамазанов.
Yaprak idim yaprak kımak Korulukta yanğan ulemde Kıvan yelide kipken ağaz töhlü Min sarsanın yenim hüngende Yaklaşıma мәңге ядылғанһың Сүрәтілік йөрәк түремә Һин ердәге ялкын, ә мин ташкын Мөхәббәт бит бынан үрелмәй Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкылыр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкыныр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Көйеүемнең ярһыу тулкындары Хисләремдән һөеү уята Йөрәгемде өҙгән мөхәббәтем Инде гүя канат уйната Йән шишмәһе ғүмер, йән шишмәһе Мөхәббәт бит ерҙә инәлер Терелербеҙ ярһыу тулҡын булып Мөхәббәттең йәне мәңгелек Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкылыр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкыныр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкылыр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Мөхәббәт укыйыу ташлары Ике яр якыгыз таңдары Файдалыр ашкыныр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Файдалыр ашкыныр бер-бергә татлыныр Йөрәктәген татлы мәлдәре Йөрәктәген татлы Янган тау шифаганга ярсылары Зөбәрҗәт һәм Алексей Манкевичтер. Хөрмәтле телевизор караучылар, һеҙҙе Яңы йыл байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә аҡ бәхеттәр, таҙалыҡ, һаулыҡ, байлыҡ теләйбеҙ. Маймыл йылы һеҙгә тик шатлыҡтар ғына килтерһен. Яңы йыл менән, дуҫтар! Сәхнәлә Башҡорт йыры телевизион конкурс лауреаттары Айгөл Асадуллина һәм Сәйет Билалов. Күҙең һағыштылы, йөҙөң бойоҡ, ҡанаттарың ниңә һалынған? Башҡаларға ҡулың һуҙһаң да һин, мин фәрештәм һине һағынам. Мин инем, һағышланып һиңә ҡараған. Һин тип яндым, тоҙ һалһаң да һаман яраға. Мин инем, өмөтләнеп һиңә ҡараған. Һин киттинең, ситтәр хәҙер йөрөй аранан. Арамайым тинем, һаман ҡарайым, бармайым тинем, һаман барамын.
Ағышланып ине қараған, интип яндым, тұлғаланда аман яраға. Мин минем үмітләніп ине қараған, интип тинең ситтер қадір йөрі аранан. Язмыштардан янным, улымыш юк бит, ике яңгыды булмайып бәхетһез. Кил яныма қара күзлеріме, әйтсе яным бір әйелі худ. Мин инем, ағышланып ине қараған, интип яндым, толғалғанда аман яраға. Мин инем, үмітләніп ине қараған, инкитинең ситтер қадір йөрі аранан. Мин инем, ағышланып ине қараған, интип яндым, толғалғанда аман яраға. Мин инем, үмітләніп ине қараған, инкитинең ситтер қадір йөрі аранан. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне у озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Атаһым, димәк, былай итәбез. Әгәр улыбыз курка, бигрәк тә ояла икән, уның урынына мин әйтәм, игезәген табырга кирәк. Клон, димәк. Нинди игедәк? Әллә минән яшырып йөрдең әле? Атаһы, һинең кыдырәтең бар. Мин әйтәм, Бар. Әллә нисә игедәк эшлә алам мин. таягыңды әйтәм. Мин дә шуны әйтәм. Тылсымлыһын, атаһы, Шуны менә. бер һелтәһәң, бына һиңә клоп, ягъни игедәк. Балам минең, Улым. No. Атай, бәләкәсем минең, батырым минең, мин яхшап. Матур. матурым, кояшым. Сибәр булмаһын. Ато, ана кызыр миңа карамай куяр. Әсә ишеттеңме? Ай, көнләшәлә башланыңмы? Юксы. Балай гына.
Әлде һез баралы дөньяла. Эй, улыкайымды. Әйдә. Әйдәле балам. Ну, Әйдәле. Атыңды. Әйдәм. айт қара юрған, айт қара юрған. Тайт қара юрға. Қас, десе. Язмышыма рәхмәт әйтәм һине тапқанға. Атая сәйедгә рәхмәт өйі бақанға. Күңлемә тулайым һине күргәндә. Иң бәхетле без булайык Күпме бават көттім һине, ғүмерем яды. Башкорт йыры телевизион конкурсының лауреаттары Әлфия Захидуллина һәм Рифмир Хөснетдинов. Ғүмердәр уза, ағышлы бір қыз моңлана, үзіліп юқына. Күзәре яшкә мансыла, көтә йырақтан һөйіп оҙатҡан асыл йән-йәрен һағына хистәр тулышҡан көтөп алыҫтан. Ай, асыл йәнем ай, айҙың нурылай балҡып торғандай. Ай, асыл йәнһең ай, ғашиҡ йәнем ай, айҙың нурылай ҡайнар хисеңдә. Һиҙмәне егет, белмәне, күрә
Yende ilatıp Günder uzatıp Dibrele hüyül Kemehe Alga ağırul Yulun tabırul Ay ay asıl yanım ay Aydın nuralay Balkıp durganday Ay ay asıl yanım ay Gaşık yanım ay Aydın nuralay Ay ay asıl yanım ay Aydın nuralay Balkıp durganday Ay ay asıl yanım ay Gaşık yanım ay Aydın nuralay Ay ay asıl yanım ay Aydın nuralay Balkıp durganday Ay ay asıl yanım ay Gaşık yanım ay Aydın nuralay Ay ay asıl yanım ay Aydın nuralay Balkıp durganday Ay ay asıl yanım ay Gaşık yanım ay Aydın nuralay Ay 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 Aydın nuralay Balkıp durganday Ay 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 Башкорт йыры 2014 телевизион конкурсы лауреаты Айтуган Гайзуллин. Рәсәйдең атҡаҙанған Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Идрис Ғәзиев. Баласақтан исте қалған Тәҙрәләрҙе гөлдәр ҡаплаған Әсәйемдең алһыу гөлдәренең һуңғы сәскә әле атмаған Әсәйемдең алһыу гөлдәренең һуңғы сәскә әле атмаған Күпме ваҡыт уҙғайһаны тәҙрәләрҙе гөлдәр ҡаплайҙар Алһыу гөлдәр мәңге
Идрис Газиев. Қадірлі достарым, мен хеде ысыл күнелден яңы ел белән құтлайым. Минем иң зур теләгем ул ер шарыбыз тыныс әйләнһен ине. Безнең яңы йырдарыбыз туһын ине. Исәнлек, һаулык һезгә изге теләктәрдә Идрис Газиев. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Бына, улым кел, бына кил. Бына. Ошо тылсымлы таяк безгә хәзер ярдәмгә килер. Хәзер һинең игедәгең, ягъни кылланың пәйда буласак. Хөрмәтле дуслар, бында бит һездән ярдәмгә кирәк була. Үзегезнең энергетикага ибарәт алкыштар менән. Әйдәгез. Ялламайбы. Үстән. Һездән үгедәгез кәмә безнең үгедәбезгә. Һездән үгедәгез кәмә безнең үгедәбезгә. Игедәк, тигедәк, клон, малон.
Мөғжизәгә килә шаны. Або, қалай келбетсіз. Қалай келбетсіз. Лапсық. Ұңқыт. Ауылыңда өлсе бас, ярай ма? Нишана. Менің айтам, ауылыңда өлсе бас дейем. Ярай. Әгер де келешет тұрып қалағын келме. Я! Эштериден башлайбыз. Келештен. Қай хәнан. Бір қарағанда, Әйе. қаның қайнап тұрлық бұғын. Да? Да. Ярай олай бағас. Бұлай тәбір. Так, қарап Бұна хиңа бірінсі хабақ. Мүхабәт ол біррат. Бек ойын әш түгіл ол. Абына қыздар бінен бұна бұлайырақ іш итірге кәрәк келер бінда. Да? Шулай, е. Бұна екінсі хабақ келер бінда. Кел, ұяты. Шулай тұлықта ұяты тейсі. Ұяты. Тархан Түркімі һәм Зәлия Нұрлы. Қыстар өтіп еткес елия, болындарды күнді сәскәгә. Болындағы аппақ сескелей, Сәскә ақты менің яшілігім. Кетме менің яшілігім. Өкінмәтлік болған өткәнім. Түгілмәһін өткен іштәргә. Түгілмәһін менің күл яшым. Кетме менің яшілігім. Өкінмәтлік болған өткәнім. Түгілмәһін өткен іштәргә. Түгілмәһін менің күл яшым. Болындағы аппақ сәскәләр, күлдер еткәс инде булырлар. яшьлегендә үргә сескеләр, мәңгелеккә итә калырдар. Кетме минең яшьлегем, үкенмәтлек булган үткәнем. Түгелмәһен үткән эшләргә, түгелмәһен минең күз яшем. Кетме минең яшьлегем, үкенмәтлек булган үткәнем. Түгелмәһен үткән эшләргә, түгелмәһен минең күз яшем. Kışlar uçup gelir dağıya, sesке atır bolun gülleri. Dikmenliğe ipte kalır indi, yaşlığımdın ahu günleri. Gitme minің yaşlığım, үкенмәтлек bulgan үткәнем. Түгелмәһен үткән эшләргә, түгелмәһен минең күз яшем. Кетме минең яшьлегем, үкенмәтлек булган үткәнем. Түгелмәһен үткән эшләргә, түгелмәһен минең күз яшем. Түгелмәһен үткән эшләргә, түгелмәһен минең күз яшем. Түгелмәһен минең күз яшем.
Тархан Төркеме һәм Зәлия Нурлы. Башкортия 2013 телевизион конкурсы лауреаты Салават Мөхәммәтияров. Мин яратам кешеләрдән алсак ябай ихласын. Улар яшәй бар дөньяга, йомарт яеп каласын. Эй хокланып кешеләргә, өйрәнәм бирһен түдем. Кемдер хокланырлык итеп, яшәй аламы үдем. Эй хокланып кешеләргә, öğrenen bir hem tüde Kendir huklanır gidip Yaşay olama udem Yaratam sabır tanısın Işanıslı bulalar Turmuş yolun zarlanmaysa Gurratla budalar Ey huklanan kişilerge Öğrenen bir hem tüde Kimdir huklanırlık edip Yaşay alamı udem Ey huklanıp kişilerge Öğrenen bir hem tüde Kimdir huklanırlık edip Yaşay alamı udem Dardı hürmet iten Helal tapkan malları Dünyaları gelip baksa Rizak dolu aldarı Ey hoklanan kişilerge Öğrenen bir hem tüdem Kimdir hoklanırlık edip Yaşay olma udem Ey hoklanan kişilerge Öğrenen bir hem tüde Kimdir huklanırlık edip Yaşay aldım mavde Küslü hisli kulunderde Bilgerek de udiden Ular menen yaşav yerli İlhamlı her bir irden Ey hoklanıp kişilerge Öğrenen bir hem tüden Kimdir hoklanırlık edip Yaşay olama udem Ey hoklanıp kişilerge Öğrenen bir hem tüden Kimdir hoklanırlık edip Yaşay olama udem Kimdir hoklanırlık edip Yaşay olama udem Kimdir hoklanırlık edip Yaşay olama udem Салават Мөхәммәтияров. Башкортия менен 5 ел рәттән бергәләп иҗат итәбез. Яңа йырдар эшләйбез. Тамашачыларны куандырабыз. Яңа ел менен. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона.
сайт. Санаторий Яктыкуль. Это здоровье, отдых и спорт. Башкортостандың атқаданған артисі Баязит Байназаров. Güldür 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 Gürüldey kuk kugarsen Kuk kugarsendey gürüldep Düşlerime inehen Düşlerime inehen de Kuldarımda birehen Sester seske sester seske Beylengendir kurehen 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 Güldür 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 Parlaşa kugarsen Par kugarsen dey bedeber Parlaşar bel kurehen Parlaşar bel gumerleke Yendey tartkan yerler biz Üdülüşüp sergülüşüp Görgülüşüp yaşar 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 biz Güldür 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 Gürüldey kuk kugarsen Kuk kugarsendey gürüldep Düşlerime inehen Düşlerime inehen de Kuldarımda birehen Sester seske sester seske Beylengendir kurehen 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 Hürmetli televizor qaroslar, hürmetli tuğanlar, бүгінгі зор байрам түнінде, яңы ел түнінде хізді иқлас көңілден, нысын жүректен қайнар құтлайым һәм әлбетте башқұрт ярынан, башқұрт мұңынан айырылмағы туғандар. Байрам менен, яңы ел менен. СТМ Инжиниринг. Провели саммиты. Проведем и это. Строительство, капитальные ремонты, осуществление строительного контроля, прокладка инженерных сетей и коммуникаций, газоснабжение, автоматизация, монтаж котельного оборудования, пусконаладочные работы. stm-ingaz.ru 285 55 90. Бұл теккендан адан кеші болар екен, ай. Тәубе астағфируllaһ, нәме теген була бит әле, оңқот теген була, ишәуән теген була, үдіне қараһын.
Şunday kişi bulur ikeni koralı. Yenime teyhen. İң matır siber kızda elektirdim, aldım, buldum, kastım, kitirvet. Turmuş neyteklem kaygırlar bitey. Buna kimder buna işi kişiler balda, mayda ilerler, nimetleyler, şunu işleyler, ebedin kuvuk klonlar bit. Nindeyler kişinin bir tilegin turmuşqa aşırırsın bedi yaraltalarda, şunan kereğin kalman nihet ayak bilen hilteyler de eşinde bitken Gumer'in ödülde gitti. Ey Gumer, kim gelir altın, kim gelir kumer degендей. Башқұрт 2011 телевизион конкурс лауреаты Рүстем Шахабалов. Sığarmaqqa bir zat qalat tüdüm kere Ömer bulup yerge kilhen Küte bizhin avqayga Her kimdin de özgüldegi
Рөстәм Шакпалов. Барлық телевизор қараусы достарымды құтлап өтәһем келә. Оларға алдағы тұрмышында әлбетте исәнлек, хаулык, балалык, байлык, гаилә иминлеге теләп калам. Башкортостандың халык артисткасы Гөлсәсәк Шәрипова һәм Ләйсән Шәрипова. Aşıklarıma gümür yılgan mini Ağır hıvın biktid bitmehin Büdret dolu yeşil yarlarından Kovalanıp kilime giderim Güderani ses gelirge Halkımdarın girip deymehin Var biteliminin kışlarga Güzel güller bula giderim Yaktı kıyaş bugün kümbedine Mudan paran gibi bütmeyi Kıvırtanlar dedi alıbıttı Andalaşta öden kurehem Federali ses gelerge Halkımdarın girip deymehin Var biteliminin kişilerge Güzel güller bula giderim Federali ses gelerge Halkımdarın girip deymehin Var biteliminin kişilerge Güzel güller bula Yemli yazga dinlep yaşayımsın Yavaygına halkın kündüler Aman küngelkeyim baksana Her bir gülü eli bürüle Güzel Ali ses gelerge Halkımdarın girip deymehin Var biteliminin kişilerge Güzel güller bula giderim Güzel Ali ses gelerge Halkımdarın girip deymehin Var biteliminin kişilerge Güzel güller bula giderim Var biteliminin kişilerge Güzel güller bula Гөлсәсәк һәм Ләйсән Шариповалар. Халыкара конкурс лауреаты Захир Исәнсурин. Yer tip yerde levseler var Yer türlü bolganın bilen Yar
нәрселер бар, мақтаклы болғаным біләм. Мақтаптық деп бұр сұрарға, сұмғандар да барын біләм. Көңілің ауыр алма, тұрмас түгел алма. Көңілің ауыр алма, тұрмас түгел алма. Сілер бар, яддан алғандарды біләм. Алданы көпке ерішкенде, юлдан ядығандарды біләм. Көңілің ауыр алма, тұрмас түгел алма. Көңілің ауыр алма, тұрмас түгел алма. Тұрмас түгел алма. Захир Итенсурин. Қадірлі достар, яңы елдар менен тыныс, матур тұрмышта біргелесіп, ерласып яшайық. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Башкортостандың атқаныңған артистка Лилия Биктимирова һәм Башкортостандың халық артисты Фәдис Ғаниев. Керек түгел күнде сәскә биреп, күнде һине яратам дип тору. Мөһим сатпау алай сәр Худай, бер-береңдең кәрәклеген тоеп, бер-беребезнең кәрәклеген тоеп, ел өстенә елдар йөребез, икәүләшеп үткән бу бер юлын бәхет юлы булган тирбез. Бер-беребезнең кәрәклеген тоеп, ел өстенә елдар йөребез, икәүләшеп үткән бу бер юлын бәхет юлы булган тирбез. Тирә-якта
başka kaygı değil. Başımızda dünya kaygı. Turmuşumuz yeni de beklimiz şu var ikimizde. Kişimizde başka kaygı değil. Başımızda dünya kaygı. Turmuşumuz yeni de beklimiz şu var ikimizde. Yanğımızın olsağımız gürlek, barğımızın turmuşumuz gürlek. İkimizin uydar bir yolda, ikimizin yırdar bir manda. Bäxet yolu yengil bile değil, özümüzden tura barır. Huday nasip etken, uşu yoldan ulan kader birge barır. Bäxet yolu yengil bile değil, özümüzden tura barır. Barlar kaptım deyil, bilerik on bäxet eyler git dağılın. Huday nasip etken, uşu yoldan ulan kader birge barır. Ulan kader birge barır. Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ғаниев. Башкорт йыры менән яшәүсе бөтә Башкортстан халкын яңа ел менән тәбрик итәбез. Әйткәндәй, минең ел, кәзә елы үтеп китте, ә Лилиянең елы маймыл. Бuna инде аягын атланы дип әйтәбез. Ошо яңа елдар менән тәбрик итәргә рөхсәт итегез, хөрмәтле тугандар, тамашачылар. Яңа ел менән хөрмәтле тамашачыларыбыз, исәнлек, һаулык теләйм сезгә. Бай булайык, бар булайык, барыбызга. Яңа ел менән. Яңа елдар менән. Афарин. Рәхмәт, Марина. Нәмә генә эшләргә икән инде моның менә. Бер нимәгә эшләнмәй бит әле, нәмә генә эшләргә икән. Нәмә эшләтеп карарга икән моның менә. Эштәр нисек бара? Килешү вакыты үтеп бара бит. Эш булайрак китте бит әле батша абзый. Нимә тагы? Ней теге мин әйтәм, әллә батша бикә һидгән инде теге нейде? Һедәң теге мөхәббәтте яңартырга теләүгедә. Нисек һидгән? Әллә үзең әйтеп ысқындырдың, а? Асык авыз. Юк. Ләм мин бер һүден дәшмәнем, һеҙгә һөйәркә эҙләүем тураһында ла әйтмәнем. Батша бикә апай ней тейсе? Нәмә тей? Батша абзыйың ҡартайыбыраҡ китте бит әле тейсе. Әллә мин әйтем, үҙенең дә бер уйы бар микән? Китәй, бына һиңә әүлиә зат. Былай итәбеҙ, киләлә. Ярай, етләнмә инде, эйеләм, кил. Нәмә теләйһең? Нәмә теләйһең? Ата, беренсенән ғүмер. Ярай. Икенсенән кәләш. Ярай. Унан һуң бит батша абзый үҙегеҙ белмәгән нимә бар, теге кәләш алғас бит әле аҡсаны бирәгәҙерәк. Ярар. Әллә мин әйтәм, расходы булмаһын тип уйлайым да, әллә үҙегеҙгә уллыҡ ҡалаһағыҙ да уйлайым. Неме? Әллә күп булып китмәйме ул? Ярай, улай булғас, батша бикәргәһенә барайым әле. Нимәлер әйтәм тигәйне. Ярар. Килештек. Тик был хаҡта. Ләммим.
Башкортостандың атқаданған артисі Сәғидулла бай егет. Bir qaraham qarlar yavan, bir qaraham yağmur tama, kerek iken ulen dava, sağıp quyosh irken hava. Bir qaraham qarlar yavan, bir qaraham yağmur tama, kerek iken ulen dava, sağıp quyosh irken hava. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Berrev ikav ülsev dürtev, dişev altav yütev higez, tuğul onun beronike, hinim attur beleminike. Berrev ikav ülsev dürtev, dişev altav yetev higez, tuğul onun beronike, hinim attur minike. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Bir qaraham qarlar yawa, bir qaraham yağmur tama, kerek iken ulen dava, sağıp quyosh irken hava. Bir qaraham qarlar yawa, bir qaraham yağmur tama, kerek iken ulen dava, sağıp quyosh irken hava. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına gel hinin karşına. Ömerder ağela, yugurem atlayım aşkına maşığam gel hinin yanına yanına karşına. Hinin yanına karşına. Башкортостандын аткадан артисі Сәғидулла бай егет. Хайырлы сәгатте, хайырлы кис, хайырлы яңа ел менән хөрмәтле безнең Башкортстаныбыз. Мына ниһаять тагыла бер яңа бер шундай куанычлы минуттар, ягъни кар яуган вакыт, ягъни ял көндәре, ягъни байрам күңелдәрдә барлык халык куанган вакыт, ул да булһа яңа ел, ул да булһа тагыла бер тапкыр башкорт йөрә. Буныһында инде бигрәк тә уга нибары 5 кенә яшь, әмма ләкин ул моны ниндәй ул безнең зур абруен безнең мисал итеп безгә бүгенге көндә баһалама комиссияга күрһәтергә кирәктер. Чөнки елдан ел үтешә, елдан елда матур яңа йырлар һәм яңа исемләр асыла. Моны шул мин инде башкорт йөрәм кутлайм, исәнлек, халыктар теләйм, тагыла 10, 20, 30, 40, 50 ел булган айда һөнмәһән сезгә генә атһын. Маймыл ел белән безне кайнар кутлайм, менә безгә минең бәләкәс кенә бүләгем бар. Хоппа! Башкортостандын халык артисткасы Рима Амангильдина.
Сұрашқаны да yanlış bağırhanda Yaşın utlarılay sağılan Yanlarından gidip ülgürmezde Oldu sırışıda Sırışqаны da yanlış bağırhanda Yaşın utlarılay sağılan Yanlarından gidip ülgürmezden Aldanız raşıda Yanlarından gidip ülgürmezden Aldız raşıda Римма Амангильдина. Башкортостандың халық артисі Айдар Галимов. Мин яраткан кардар ява бүгін Мин тауған қыш келді бұйылда Ғұмыр ұзған хайын тауған күндер Күңілілейкен қиында Тілектерей болмақ бір нимелер Элекелей түгел бір кімді Ақыялдар бөләгі Кейін менен Қардар яуған ұшы бір күнді Ақыялдар бөләгі Кейін менен Қардар яуған ұшы бір күнді Мин яраткан кардар ява бүгін Аклай кебек безді шүдән Шул кардарға ярып ойнай ойрар Үткәндәрді иккә төшерәм Элеккерәй болмақ бір нимелер Элеккелей түгел бір кімді Ақыялдар бөләгі Кейін менен Қардар яуған ұшы бір күнді Мин яраткан кардар ява бүгін Күмәс бердің халыға
Илдар Галимов. Мен енді барлық яқташларым да телевизор қараушы бик көп зор аудиторияда енді келген яңа ел белән тәбрик итәсем килә. Яңа ел бары тик инде матур яңалыклар, матур көннәр, матур бәйрәмнәр алып килсен. Башкорт йөры киләчәктә дә безне нашлай берләштереп, туплап, якынайтып яшәсен. Яшәһен башкорт йөры. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Біләһеңме, атағы, миңа быйылғы бал бигрәк тә оҡшай. Ҡарале, күпме матур ҡыҙҙар. Ә егеттәр? Юҡ, бынау егетте ҡарале. Мин ҡупшы ғына егет тип әйтеп китергә теләйем. Булды, рәхмәт, аңланыҡ. Ой, ҡыҙҙар ала матурыраҡ. Мен әйтәм, батша килене булырға дип нисек кенә тырышмайҙар, әйтерһең дә кәләш. Онотолоп киттең, атаһы. Улыбыҙға кәләш әйттерәбеҙ. Уны бәхетле итергә теләйбеҙ. Аңлашылды әсәһе. Ҡайттыҡ, тим. Ҡайттык. Бейеп туйғанһыңдыр. Атла алдан. Мин бәхетле тип әйтәм дә, ышанам шуға үҙем. Һығылып илар саҡтала, һығылып илар саҡтала, йылмая балҡый йөҙөм, шулай ышанып йәшәм. Тип әйтәм дә, тағы ышанам шуға. Йығылып ятырсаҡ тала, йығылып ятырсаҡ тала, китәм мин сығып юлға, сығам юлға. Шулай ышанып йәшәм.
adam tip eydende Şanım şuğa dağı Tümülüp bütken saktala Tümülüp bütken saktala Күңелдә хистәр навы Һинең навың Шулай жанып яшә Әлфия Юлсурина. Илдәрбез имен булһын. Халкыбыз тату, шат, бай яшәһен. Гомумән барлык кешелекте яңа ел менән котлайым. Исәнлек, һаулык теләһем килә. Бар булайык, бай булайык, йырлап яшәйек, дуслар. Сәхнәбез түрендә Татарстандан килгән кунагыбыз Филүз Каһиров. Айдahim tavış bir yaşlığım yoldaşa Birgelep ütilgen in tavgi yolbaşı Aydahim tavış bir koyda yanımda Gıdme yarım yuvalttı
Таһиров. Башкорт йыры телевизион конкурсының 5 еллык олуг юбилей белән дип әйтергә дә була инде. Чын күңелдән тәбрик итәм. Инде бары тик изге теләкләр телисе килә. Халыкка хезмәт иткәннәр өчен бу инде халкыбызның да, артистларның да зур бәйрәме булып тора. Киләчәге аның якты булсын, матур булсын, тамашачыларыбызга шулай хезмәт куйсыннар, аның оештыручылары, ул инде Башкортстан юлдаш телерадио компаниясе. Барыгызга да уңышлар, барыгызга бик зур рәхмәт, яңа еллар белән сезне. Ey Allah. Кайһы гына хайларга икән теге оңкот. Костыбышка? Костыбышка? Ай, матырхна лайын. Шуна! Allah! Таптыңмы келеш? Что атаһы, что лара дия кишер уркытаһы. Топманым. Берәйлә һине елмай торык матур түгел. Хәрәндәшмә. Нәмә? Әне генә күрдем. Өйгер айгырыгыма канада текләп тора иде. Әнеңә Динозавр. Барып, танышмайһың. Мин оялам. Оялсаң. Куркандай шу етмәһә. Куркакһың шул. Оялсаң шул. На, минең батша малайканы онытма. Уйындакай батша малайканы онытма. Хәструс. Мәләй генә шулай, мәләйһең. Кызларда нисек кайларга икәнендә, нисек танышырга икәнендә белмәйһең. Мин кайдан нисек беләм инде? Кайдан нисек беләм инде дип бер авырга алып килеп алмаганмы бар. Кызларда уны һайлай белергә кирәк. Менә үдебезнең ошындагы кызлар арасыннан берәген сибәрен һайлап алган була. Benim kızlar bitir, üdleri yigerli, üdleri siber, üdleri şul dikli maturlar. Usun mu? Usun mu? Usun mu? Buna! Сахна бөтүрүндө Гөлсер Байгускарова. Башкортка да ярдар, ерлай кескә йөрәк мантулы. Балы ярдардың адандар, адын йолы. Көмеш супы талым, дәрді сыңлауы ерға күскен. Халқын менің ярдар, мәнә күпіме, күп елға кескен. Башқұртқа да ярдар, ерлай. Сылбыр ойдар хүтелер. Хәтер тарих ялқынында, аман йөрәк үтелер. Башқұртқа да ярдар, ерлай яшел күлдәге матур. Қашмауында малдар қойылмауынан тантаратыр. Ярыға ғашық Башқұртқа да еді киемдер иған. Қашмау хақы бәләбекке еріемі ода қиған. Башқұртқа да ердар ерлай. Сылбыр ойдар күтелер. Хәтер тарих ялқынында, аман йөрәк
urtevleri hay hay Yigitleri urtevleri hay hay Ulan bir doluları hay hay Batırlar tavırları hay 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 hılım 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 Hayday hılım gündey hılım 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 Başkırtımның kızları Hılım kızlar urtevleri hay hay Yigitleri urtevleri hay hay Ulan kilim doluları hay hay Batırlar tavırları hay hay Hürmetli dostlar, Башкортстан Юлдаш телевидениянын тогру тамашачылары, бизди де Яңы ел байрамынан кайнар кутлайбыз. Яңы елдын һәр бер көне матур өтүшү үчүн аулык керек битинде. Аулык болгон үчүн ял ита билер керек. Аял ита турган орунду билегиз битинде. Жакты гүл шафаканагы. Яңы ел менен сизди, кадырлуу достар. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне у озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт.
тамашасылар, байрам кисәһе дәвам итә. Кадерле дуслар, бына ошындай күркәм сара 5 ел элек нисек башланганын мугайын бөтәгез дә хәтерләйһегездер. Әлбиттә, тәүге адымдарын башкорт йыры башлаганда хөкүмәт итәкчелеге үзе матди ярдәм күрһәткәйне. Һәм бына инде башкорт йыры ныгынып, аякка басып китте. Һәм әлбиттә, уларга зур олы рәхмәт һәм алкышлар әлбиттә. Алкыштар менән дәртләнеп, илһамланып безнең кисәбез дәвам итә. Һәм Башкортстандың халык артисты Радик Вәлмөхәмәтов һәм Сармат төркеме сәхнәбез түрендә. Сығарғың тепуден қаршыма Ник әділейхің хине көңіл кәйін Бір суйдар халып башыма Әлі неңе хине юқынам Әлі неңе хине тартылам Көрерге құш көк талпынам Осырағын құяштай яқтырам Жанам бар янышқа Күрәк итәм яр бу йөрәгемде Күрмәмешкә генә алышыма Әллә нигә һине юқынам Әллә нигә һиңә тартылам Күрергә құш кебек талпынам Ысыраған құяштай яқтырам Сығарғың тепуден қаршыма Ник әділейхің хине көңіл кәйін Бір суйдар халып башыңа Әлі неңе хине юқынам Әлі неңе хине тартылам Көрерге құш кебек талпынам Эх, талпынам Осыраған құяштай яқтырам Талпынам, эх, талпынам, ысырағын құяштай яқтырам Көрерге құш кебек талпынам, ысырағын құяштай яқтырам Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль.
Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Татарстандың халық артисткаһы Хания Фәрхип һәм Байрам ансамбле. Yolların küzlerin minini özlenim Yine yerlerde toplamım Alınsı ulağından bu merder yolundan varlaşıp adlayıp Allah'ım Alınsı ulağından bu merder yolundan varlaşıp adlayıp Allah'ım Bir günem hinnin üzülüp büyüvem Qaytqan bəxtlə günlərdir Vəğdələr birləşib, yaşayıb, yaşıb Bu mərədər, bu məda qədəri Vəğdələr birləşib, yaşayıb, yaşıb Bu mərədər, bu məda qədəri Bayram bilan aziz yurtdoshlarim, Boshqot yeri festivalida bayram ansambli Vatan Хания Фәрхи һәм Байрам ансамбле. Hürmetli, kadirli yurttaşlarım, tuğanlarım, dostlarım, hürmetli tamaşaçılarım. Min sizni her vakitte özümnün zallarımda beyramcha,
сау сәлемет килер. Күтәренке кәйефләр белән көтеп калам. Үзебезнең туган илләребездә, туган җирләребездә бер-беребез белән горурланып, матур итеп озын-озак еллар яшәргә насыйп булса иде. Шулай итеп байрам егетләре, байрам белән. Инде беҙҙең фестиваль дауам итә. Сәхнәлә Башҡортостанның халыҡ артисы Ғазим Ильясов. Йырдары менән беҙҙе моңландырыусы Ғазим Ильясов.
Әлбәттә, бына ошо 5 ел эсендә Башкорт йыры телевизион фестивалендә нинди генә йырлар яңгыра бына шулай бит. Бына мәсәлән, бишек йыры. Әлибә. Ягъни озон көйләр. Эстрада йырлары, романстар мәсәлән, акты ташып, акты ярып, кыргылдары. Мәйтәм, хатта поп, хип-хоп, рэп, мәсәлән, бүген урамда байрамда күңелдәле байрам, тагыскалар тотып бит өйгә барам, күсәләр Шәһид, кызма. Булды. Каралы егетең бигрәк кыды булып сыкты. Ә тавыш дигәндәй, шулай булай инде безнең актер әфәнделәр. Әйткәндә, Шәһид, башкорт йырдарына безнең милли көйләргә әлбиттә еткән йырдар юк. Улар күтәрә башкорт йырдарын һәм улар тота киләсәген башкорт йырдарын. Шулай итеп, сәхнә түребез халык йырдарына. Ә инде сәхнә түрендә Башкортстандың халык артисты Азамат Тимеров. Bayramlar bilan barakatlar, hurmatli tomoshabinlar. Азамат Тимеров. Башкорт йырында эшләүче эшчеләрен һәрберен ошондай юбилей менән, матур юбилей менән, түгәрәк юбилей датаһы менән кайнар котлап үтәрдем. Аларга тормыштарында изгелек, игелек, озын гомер теләреннән курсайныклы һаулык һәм дә ошондай вакытынан файдаланып мин
Башкортстанда һәм дә бөтен дөньяда яшәүче безнең милләттәшләребез, безнең туганнарыбызны барыһын да ошо маймыл йылы менән, яңа ел менән кайнар котлайм. Аларга курыстайныклы һаулык, гаилә бәхете, һәрбер өйдә йылы усактары булһын, һәм дә мөхәббәт, бетмәс мөхәббәт булһын, һәм дә күгебездә кояш күнмәһен, янып торһын бер ел. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне у озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Ярты түндә уянып, йоклый алмай уйланып, уйлап яткан уйларды, таралышкан куйларды, калай итеп тыяйым, калай итеп яяйым, калай итеп тыяйым, калай итеп яяйым. Йөрәгемнең кагышы, йөрәгемнең һагышы, 77 яу күргән, 77 тау күргән. Халкым гынам шул минең, ялкын гынам шул минең. Халкым гына шул минең, ялкын гынам шул минең. Бүгінгін ойлайым, ертегін ойлайым, ертеге ишәккә тип, қолын хәлтәп қоймайым, қолын хәлтәп қойар ердің ишәктір деп ойлайым, қолын хәлтәп қойар ердің ишәктір деп ойлайым. Илнур Мекманов, Захир Хызыров, Хамилдар Рахимғолов.
Сәхнәбе түрендә Башкортстандың атказанган артисткаһы Миңзифа Искужина. Башкортостандың атказанган артистка Миңзифа Искужина. Башкорт йыры ул әлбиттә иң тәүдә профессиональ йыр конкурсы. Йырлаучылар мине уйламса аны аҙым һайын. Уларның үз конкурслары, үз мәшәҡәттәре. Беҙгә бит 7 иләк аша үткәндәре генә эләгә.
Әлбәттә, шулай. Бuna безнең гран-при яулаучылар бүгенге байрам кисәгенә килергә вакыттары ла юк. Улар Европа буйлап гастрольдәрдә йөриләр. Дилара Идрисова, Айгиз Гизатуллин әйтәһеңме? Әлбәттә, тап үзләрен. Башкорт йөрі үз конкурсанттарын югары осышка бына шулай әдерләй. Шулаймы, Ямагат? Шулай итеп, байрам кисәһе дәвам итә. Сәхнәбез түрендә Сөмбел Моратова менән Гаяз Гаетбаев. Сөмбел Моратова, Гаяз Гаетбаев. Рафис Сирусин сәхнәбез түрендә. Ысыраткаста егеттердің күлләрен, әйтмә әлі аңлап була хистәрен, яратағы килеп тора үзләрен. Кыздар күңлен күрегез,
яш кызлардын күңелен, яңышып та калдырмагын хәтерен. Кызлар күңле әйтерен дә быяла, уйнап әйткән һүзләргә лә вала. Кызлар күңлен күрегез, кадерләрен белегез. Авыр һүзләр әйтмәгез, матур һүз йәлләмәгез. Кызлар күңлен күрегез, кадерләрен белегез. Авыр һүзләр әйтмәгез, матур һүз йәлләмәгез. Мин яраттым кызларны, ердәге йондызларны, яратмай мөмкин түгел уларны. Мин яраттым кызларны, ердәге йондызларны, яратмай мөмкин түгел уларны. Яш кызларга күзләр генә тимәһен, канаттары ут ялкынга көймәһен. Күңелдәре кайгы хәсрәт белмәһен, баштарына авыр уйлар килмәһен. Кызлар күңелен күрегез, кадерләрен белегез. Авыр һүзләр әйтмәгез, матур һүз йәлләмәгез. Кызлар күңелен күрегез, кадерләрен белегез. Авыр һүзләр әйтмәгез, матур һүз йәлләмәгез. Мин яраттым кызларны, ердәге йондызларны, яратмай мөмкин түгел уларны. Мин яраттым кызларны, ердәге йондызларны, яратмай мөмкин түгел уларны. Яратмай мөмкин түгел уларны. Яратмай мөмкин түгел уларны. Рафис Сирусин. Ата-әсәйемді, дустымды, туғандарымды, достарымды, Башкортстанымды Яңа ел байрамы менән котлайым. Яңа ел һеҙгә тик иң изге теләктәр генә алып килһен. Дөньялар имен торһын, һау булайык, бергә булайык. Яшәһен Башкорт йыры. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Сәхнәбе турында Динар Губайдуллин. Мин канатлы, миннән һин канатлы, без ике безнең гүя аккоштар. Әйдә осайыксы бергә булу кәрәк безгә парак кош итен безне язмыштар. Бирсе миңа кулдарыңды, әйдә алда кулдарымды бергә осар без тормыш күгендә. Канат кагып тиңләшерләр, аккоштарда көнләшерләр, юнады тулган күңелгә.
бәхетле минең меннән һин бәхетле бәхет итә усар канатылы бере гүзәл матур тиеп бере кыю батыр тиеп язмыш үзе безне яратты бирсе миңа кулдарыңды әйдә алда кулдарымды бергә усар бу тормыш күңендә канат кагып тиңләшерләр аккоштарда көнләшерләр юнады тулган күңелгә бирсе миңа кулдарыңды әйдә алда кулдарымды бергә усар бу тормыш күңендә канат кагып тиңләшерләр аккоштарда көнләшерләр юнады тулган күңелгә бирсе миңа кулдарыңды әйдә алда кулдарымды бергә усар бу тормыш күгендә канат кагып тиңләшерләр аккоштарда көнләшерләр юнады тулган күңелгә бирсе миңа кулдарыңды әйдә алда кулдарымды бергә усар бу тормыш күгендә канат кагып тиңләшерләр аккоштарда көнләшерләр юнады тулган күңелгә канат кагып тиңләшерләр аккоштарда көнләшерләр юнады тулган күңелгә юнады тулган күңелгә юнады тулган күңелгә Динар Габайдуллин 5 ел исендә күпме яңа йырлар язылды. Башкорт йыры өчен махсус иҗат ителгәндер бихисап. Зур олы рәхмәт безнең иҗатчыларга. Улар безне, без уларны дәртләндерәбез. Ешикер шулай, буларды барыһын да әлбиттә мин бик яхшы беләм. Беләңме, Шәһид, кайса Бuna хәзер инде 5 ел башкорт йыры сәхнәһеннән төшкәнем юк. Кайса кайһы берәүләр һин театрда эшләйһеңме? Әллә башкорт йырындамы дип тә һораусылар бар. Һин уларга мин театрда эшләйм, башкорт йырында яшәйм дип җавап кайтар. Кара һин уны фикер тап шулай дип әйтермен. Башкорт йыры батшалыгы талантларны ярата, үзенә мәңгелеккә пропискага индерә. Хәзер сыгыш ясагы йырсылар да шуга дәгъва итә дуслар. Башкортстандың атказанган артисты Альберт Салаватов. Күңелемдә тулай карлы буран, йөрәгемдә үтә халкыңны, бер карашың етә бары янга, дөрләтергә ялкыны. Буран кискен сақта, зая үткен күнді әлләйін, яны біздің бәрі тәусе, бары тәусе еу, яны кәйін. Карашыңдан яным канатлана, күңелемдең ярһау утсагы, өмірнеккә янгә ялкын бире,
шул нурларға қаттат көрінем. Араларды боран кеткен сапта, зая өткен күнді еллейім. Яны біздің бәрі төсе, бары төсе, яны кәйім. Яны біздің бәрі төсе, бары төсе, яны кәйім. Бары төсе, яны кәйім. Башкортостан Республиканың атқадарған артисі Альберт Салаватов. Илдер сиртеп сәдіріме, неге имол тидер, айырылмаз апарып, илдер білмейді, илдер білмейді. Венера Рахматуллина. Хөрмәтле телевизор карасы дуслар, һеҙҙең барығыҙҙа яңы йыл менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә яңы йылда яңы теләктәр, яңы ышаныс, өмөттәр, бар теләктәрегеҙҙең дә тормошҡа ашыуын, донъя именлеген, ғаилә бәхете теләйем. Яңы йыл менән һеҙҙе. Сәхнәбе түрендә Рәүф Итан Сурин.
adam hayat Bigrak raniyay Күңел шул сақта Бүгін инде Бояң етмәгәнгә Кисәйемеш Үдгән ботақа Күңел ранияр мәлдәр аным hayat Шуны бигрәк ярдә кайгана Хата кисеп бүгін сығалмаған Кисә һикереп үткән ялғаны Күңел ранияр мәлдәр аным hayat Шуны бигрәк ярдә кайгана Хата кисеп бүгін сығалмаған Кисә һикереп үткән ялғаны Күңел рәнияр мәлдәр аdım hayat Иң каяна әммә шул кебек Иң бәхетле булган ердәреңдән Иң бәхетле булып үтәвән Күңел рәнияр мәлдәр аdım hayat Шуны бигрәк янда кайгана Хата кисеп бүгін сығалмаған Кисә һикереп үткән ялғаны Күңел ранияр мәлдәр аdım hayat Шуны бигрәк янда кайгана Хата кисеп бүгін сығалмаған Кисә һикереп үткән ялғаны Рауф Исансурин. Бына пропискаға килгәндә әлбиттә, Башкортостанда тауып сит мәмләкәтләрнең данын ишетеп йөрһәләр дә, кайберәүләр Башкорт йөрі батшалыгының тулы хокуклы граждандары булып кала. Улар һичшикһеҙ рухлы булгандары өсөндер. Әлбиттә, бына ни өсөн минең бына һушындай һорау. Бына ни өсөн Хәния Фәрхи, Филүс Каһиров, Ришат Тохфатуллиндар һәр вакыт Башкорт йөренә атлыгып тора. Ни өсөн дип уйлыйм? Минеңсә, рух йөртә уларҙы һәм һичшикһеҙ башҡорт йырына булған һөйөү. Тап шулай бәхәс юк, Башкорт йыры быуаттарҙы быуаттарға, күңелдәрҙе күңелдәргә, ҡиҙғаларҙы ҡиҙғаларға бәйләй. Шундай ҡөҙрәткә эйә ул Башкорт йыры. Инде сәхнә түрә беҙҙең яҡташтарыбыҙ. Татарстандан килгән ҡунаҡтарыбыҙ, Башҡортостандың атҡаҙанған Татарстандың халыҡ артистары Зөлфиә һәм Яуит Шакировтар.
башың име, хилвәдәрем калды тимәһи. Без әле бергә, без әле матур, кайгылар гына килмәһен. Без әле бергә, без әле матур, кайгылар гына килмәһен. Япрактардың шауы, үткен ғүмір шаңы, гүлдер сәске ата язарым. Бізді хистерлері тек яңарып тұра, ұмытмайық ешілік ялдарым. Бізді хистерлері тек яңарып тұра, ұмытмайық ешілік ялдарым. Ғүмер үтә тимә, бердә башың имә. Осрашулар менән яшнәйек. Бер-беребезгә һаман һәйү бүләк итеп, назар бүләк итеп яшәйек. Бер-беребезгә һаман һәйү бүләк итеп, назар бүләк итеп Biz әле бергә, без әле матур, тик кайгылар гына килмәһен. Без әле бергә, без әле матур, назар бүләк итеп яшәйек. Ғүмер үтә тимә. Зөлфия һәм Яуит Шакировтар. Hürmetli тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, якташлар, дуслар, туганнар, барыгызы да 2016 маймыл елы белән чын күңелдән котлыйсы килә. Дөньялар имин булсын, илләребез тыныч булсын, табыннарыбыз мул булсын. Һәм инде һәр вакыттагыча матур, җырлы, моңлы сәхнәләрдә, тамаша залларында очрашулар насыйп әйләсен. Әйе, 16 ел безнең маймыл елы. Шулай булуга карамастан, һәммәбез дә үзебез булып калсак иде. Бәйрәм белән, дуслар. Яңа еллар белән. Яңа еллар белән. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль.
тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Байрам кисебе түрінде премьер квартет. Руслан Сайфуддинов, Айгиз Ханов, Вадим Закиев һәм Марсель Котоев. Басымына бет ұшында ике отырған енек, көкте yanıgan yıldızlarda uskat tutturgan inek, uskat tutturgan inek. Yıllar karağına bedin, köngül kisine küsüp, Öpmüyor halat kümelmey, yıldızay balkayısın. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, 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 yaratan. Hädir yalnız kırk bakarga uydarımda taratam. Min kilgenenem hiç baman yok. Dikkarlar yağan yerge, dikkarlar yağan yerge. Yıllar karağına bedin, unur hisine küsün. Kukmi yav hala tümelemey, yıldızay bal köyüsün. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, 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 yaratan. Yaratan, yaratan. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Min yine yaratan, yaratan, yaratan. Дәртле егеттеребез, премьер квартет. Шәһид, һир шикһез, Башкортстан юлдаш телерадиокомпанияһының Башкорт йыры иң популяр проекттың береһе. Бына был инде Идел Аралбаев албарган хит-парадка тавыш бирүселәрнең күплеге ошо хакта һөйләй. Минеңчә, бүген тамашасы залында безнең башкорт йырын яраткан иң тогры тамашасылар ултыра. Хөрмәтле тамашачылар, ханым әфәнделәр, һорай тигәйне менә турадан турага кемдер ихлас, актив катнашты ошо ысымыз тавыш бирү конкурсында. Кулларыгызды күтәргәләр зинһар. Берәү, икәү, өчәү, дөртәү, бишәү, балкон. 20, 30, 100, 200, 500. 800. Бер яңлышмаган. Ошо алкыштар һезгә, дуслар. Афарин. Был СМС тавыш бирү бүгенге байрам кисендә үзенең йырсыһын күрергә теләк белдерүселәр хакында һөйләй. Кем хәзер сәхнә түренә сыга дип уйлайһығыз? Кайдан беләһегез? Сөнки без баймактар ди берәү. Кисә килдек ди. Абына бит, күрәһеңме ни тиклем тогры тамашасылар, иртәгә башкорт йыры булһа, тагы ла килердәр ине. Иртәгә лә киләһегезме? Иртәгә лә килегез. Ошо залда без һене көтеп калабыз.
Тамашалығыз. Бибисара Азаматова. Башқұрт ерахит паратында еңеусі Бибисара Азаматова. Бұны алқыштар! Егіттердің атылдары гүллемелер бүләк ете. Һәм һеҙгә Бибисара апай, Башқұрт ері ойыштырусылар алтын ялатылған сәғәт диплом бүләк итәләр. Бөтәгеҙҙе лә яңы йыл менән ҡотлайым. Иҫәнлек бирһен, һаулыҡ бирһен, һаулыҡҡа ҡушып ғүмер бирһен. Йөрөгән юлдарығыҙҙа аҡ фәрештәләр ҡанат йайып торһон. Иман нурҙарына күмелеп ғүмер итергә яҙҙы. Әйтеп киттем, тамашасылар, һис шикһеҙ, мин иң тоғро тамашасылар тип әйтем, шуның өсөн яңлышмағыҙ. Тағы ла кем өсөн яуап бирҙегеҙ? Дөрөҫ яуап бирмәһәгеҙ, хәр сығармайбыҙ ул йырсыны. Әйттем бит шәһид. Нинде Филипп Киркоров? Шулай тиеүсе булдымы? Немәшә тәбәд ул тамашасыны? Мине уйлауымса, күпселек халык дөрөҫ яуап ҡайтарҙы шикелле. Әлбиттә, ҡәҙерле дуҫтар. Шулай уҡ хит-парадта иң күп тауыш йыйыусыларҙың береһе. Яҡташыбыҙ беҙҙең Ришат Төхвәтуллин. Рәхимет сәхә түрендә.
ысқан, елге ысқан, яратқан біреу була, яратышып қауышқандар, парақыштай матур етіп, яшап өмірдер ода. Аққыштар парлап таяна, аудың толқындарына, шулы қыштардай пар булалған, мәңгі торы ер булалған, сақ менің юлдарыма, сақ менің юлдарыма. Өздері қаурай, парақыш едігенде, ядыма шаққыштар бәқетін, шул қыштардың мұхаббатын, юрағын иніп өдіген, юрағын икеп өдіген. Бізді қауыштырағын, ұятмыштар ялышмағын, бір ақышқа бір ақыш дейп, Құдай тілегені болған, юлдар аймалышмағын. Аққыштар парлап таяна, аудың толқындарына, шул қыштардай пар булалған, мәңгі торы ер булалған, сақ менің юлдарыма, сақ менің юлдарыма. Өздері қаурай, парақыш едігенде, ядыма шаққыштар бәқетін, шул қыштардың мұхаббатын, юрағын иніп өдіген, юрағын икеп Аққыштар еді аударда, баштарын басқа алып, елтәйіні өмірді, қартлыққа яшілікті берген, уақыдәләрінде қалып. Шул қыштардай пар булалған, мәңгі торы ер булалған, сақ менің юлдарыма.
Тухватуллин өсөн 27,000 тамашасы үз тавышын бирде. Ришат Тухватуллин. Ришат Рахимитовал башкорт йыры оештырусылары алтын сәгать бүләк ителәр. Һәм сәскә киләсәктә башкорт йыры сәхнәһендә көтеп калабыз. Рәхмәт. Гомумән, бөтен Башкортстан халкына кайнар сәламыбызны, рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Чыннан да менә 2015 ел безнең өчен бик уңышлы булды, барыбыз өчен дә. Күбебез тыныч булды һәм киләчәктә дә шулай тыныч булып торса иде. Һәм инде башкорт җырына килгәндә, безнең халкыбызның моңы беркайчан да югалмаса иде. Яңадан яңа яшьләр талантларны ачсалар иде. Һәм инде зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә Башкортстан хөкүмәтенә, һәм Башкортстан халкына һәм барыгызны да яңа ел белән. Кишиков 5 ел эчендә башкорт йыры бик күп яңа исемдәр асты һәм яшь талантларга канат куйды. Уларда сәнгать дөньяны әйдәп күңелләренә илһам мөхтәне тиһәктә хата булмастыр. Шайтып кадерле дуслар, һез хит-парадты һәм башкорт йырын 2015 елгы катнашучыларны карап баргансыгыздыр даими рәвештә. Шулай итеп вакыт җитте 2015 елгы финалистларны сәхнә түренә сакырырга. Шулай итеп башкорт йыры 2015 телевизион конкурсында өз турды үтеп финалга җитүче йырчыларның сираты Фәһим Токымбатов исемле егетебезне сакырабыз. Рәхимет. Кала миңә бары елдар буе, йырдар менән күңел юады. Бар гомерем минең һине эзләү, бар гомерем һине югалтыу, бар гомерем минең һине эзләү, бар гомерем һине югалтыу, бар Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Башкортстан халкы. Һәм башкорт йырын ошо күркәм байрамы менән, юбилей менән кайнар котлайм. Яңа ел менән дуслар. Илдар Абдуллин. Тормышын аудар текәррә, яндырала көйдерә. Хагыштары харгайтала, кайгылары карайда. Үмитем дур киләсәккә, үпкәм юк үткәннәргә. Шуңа күрә, яратам мине яшәргә. Үмитем дур киләсәккә, үпкәм
Сәхнәбе түрендә Дамир Таипов. Біз бит ергә, мәңгі бірге болу үшін келгендер мұхаббәткә yol birigir daralığır dumanlar daralığır dumanlar muhabbetka yol birigir daralığır dumanlar daralığır dumanlar. Сәхнәбе түрендә Дурзия Сабитова. Yeşil yafar yeşine uzar yine yol alırmın diden güdüme kukurmandar fakite yüksek salınmayık kişi güdene kütme yüksek Кадерле достар, тантаналы мәл килеп етті. Башқұрт йыры 2015 финалисттарын бүләкләү, еңеүселәрен асықлау мәл етті. Шулайте, Башқұрт йырында өмет номинациясы менән Резида Бүләкова тәбрикләнә. Уға Уфа концерт ойышмаһынан кыйммәтле бүләк, рәхимет, Резида. Һәм әлбәттә дәррәү алкыштар. Резида Бүләкова. Артистлык һәләте өсөн номинациясында Әбиялил егете Айрат Зиннәтовка тапшырыла. Тамашасы һөюе номинациясында еңеүсе Альбина Сөләйманова. Рәхимет һылыуым. Уларга әлбәттә Уфа концерт ойышманың кыйммәтле бүләктәр һәм дә һеҙҙең алҡыштар. Башқұрт йыры телевизион конкурсында 3-нче урынға лайык булыусы Фәһим Тоҡомбатов һәм Илдар Абдуллин. Уларга Талҡан асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең ҡиммәтле бүләктәр һәм дә һеҙҙең алҡыштар. Фәһим Тоҡомбатов һәм Илдар Абдуллин. Ысынлап та мына бүгенге Башҡорт йыры телевизион конкурста мин 3-нче урынға лайыҡ булдым. Башҡорт йырына егәндә бүгенге көнгә тиклем мин ошо конкурска ныҡ ҡына әҙерләнергә тура килде. Үҙемдең дуҫтарым, туғандарымдың ярҙамында ошо конкурска уларҙың кәңәштәрен тыңлап килдем инде. Мин әйтернем ҙур рәхмәттәремде ошо конкурсты ойоштороусыларға, жюри ағзаларына шундай көслө баһалар биргәндәре өсөн һәм мине ошо урынға килеп еткергәндәре өсөн ысын күңелдән уларга рәхмәт. Һәм киләсәктә Башҡорт йыры әлбиттә яшәһен, мәңге үлмәһен. Башқұрт йыры телевизион конкурсында 2-нче урынға лайык булды Артур Шуғайыпов.
шулай ук кыйммәтле бүләктәр һәм тамашасылар алкыштары. Бик шатмын шушы конкурста катнашуыма. Бик зур рәхмәт тамашачыларга шундый көчле кул чабуларына. Һәм инде шушы конкурска килеп, җиңеп китү үзе бер бәхет. Ни әйтәсем килә, шушындай конкурсларны ешрак үткәрергә кирәк. Бары Башкортстан халкын яңа ел менән. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, ханым-әфәнделәр, беренче урын кемгә эләкте дип уйлыйсыз? Әлбиттә, Башкорт йырының беренче урыны әлбиттә Дамир Таиповка. Һәм Нурзия Сабитова лайык булды. Уларга инженеринг компаниясыннан кыйммәтле бүләктәр тапшырыла. Беренче урын Дамир Таипов һәм Нурзия Сабитова. Алкыштар, дуслар. Башкорт йыры 2015 конкурсының оештыручыларга барыгызның күңелдән олы рәхмәтемне белдерәм. Һәм менә шундый матур байрам фестиваль, йыр-моң фестивальдәре булган вакытта башкорт моңы, башкорт йырының димәк киләсәге бар. Һәм шулай ук бөтен Башкортстан халкын яңа ел менән ысым күңелдән котлайм. Яңа ел, яңа уңыштар, яңа шатлык, бәхеттәр китерһен. Башкорт йырында әлбиттә һәр йырсы үзенчәлекле, һәр йырсының үз йөзе бар. Ә йырдың мәңгелеге, гомере уның иҗат итүчеләре белән бәйле. Кадерле дуслар, хәзер без сәхнә түренә күренекле композитор Рим Хәсәновты сакырабыз. Башкорт йырының оештыручылары Рим Хәсәновты милли сәнгатьне үстерүдә күрсәткән фидакар хезмәте өчен Аксалата премияны бүләкләй. Төп багышлыгы Яктыкүл шифаханәһе. Һезнең бик күп йырларыгыз халык күңелендә. Озак йылдар, хәзер инде менә нисәмә йылдар буе яшәп килә шулай бит инде. Бұл алкыштар һезнең өчен, тамашасылар. Һәм сәхнә түре, бұл алкыштар, тамашасылар һөюе һезнең өчен. Хәзер Рим Хәсәнов иҗат иткән, нисәмә буын тамашасылар күңелендә яшәгән Һин гомер агыштарым йыры менән сәхнә түрендә Рәфис Ишбаев.
Ишбаев. Достар, барыгызга яңа ел менен кутлайм. Ихлас күңелден һәм дә инде һеҙгә Алла өрһә, ошо 2016 елда барлык эшегездә уңыштар һәм дә инде гаилә иминлеге, һаулык, иң мөһиме һаулык. Яңа ел менән достар, барыгызга. Почему мы выбираем отдых в санатории Юктыкуль? Это здоровье, отдых, спорт. Санаторий расположен в живописной курортной зоне озера Юктыкуль. Тихое, уединенное место, способствующее оздоровлению и полноценному отдыху. Потрясающая эффективность в лечении опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, бесплодия. Собственные уникальные лечебные грязи, радоновые ванны, широкий перечень медицинских услуг. Санаторий Юктыкуль – это комфортабельные условия проживания, прекрасная кухня, большой бассейн, сауна, горные лыжи. Коньки, кино, концерты, дискотеки. Всего не перечислить. Запишите номер телефона. Сайт. Санаторий Юктыкуль – это здоровье, отдых и спорт. Бuna ямагат. Бuna әгәр дә ошо мәлдә, ошо вакытта Фидан Гафаров Рәфистең кышкы романсын тыңлаһа, Рәфис, нисек уйлаң, нимә дип әйтер инде Фидан агай Гафаров? Белмәйһеңме? Әйтә алмайм даже. Фидан агай ошо әйтер инде. Эх, туганым, Рәфис, әйбәт йырлайһың да ул. Тик барыбер миңә ете алмайһың, әмма Нурия. Нисек кенә булмаһын, Фидан Гафаров ошо йыры менән бик күп тамашачларның йөрәген яулаган актер. Кадерле дуслар, моң йыр һөеүселәр. Башкорт йырының иң зур бүләге ул һынлы статуэтка. Шулай итеп, һеҙ аңлап ултыраһығыҙҙыр. Был Башкортостан таштары менән биҙәлгән статуэтканы яулаусы Башкорт йыры 2015 телевизион конкурсының гран-при яулаусыһы Рәфис Ишбаевка эләгә. Төп бағыусыбыҙ Яҡтыкүл шифаханаһы. Рәфис, һиңә һынлы статуэтка һәм Аҡсалата премия. Рәфис Ишбаев. Кадерле дуҫтар, Ханым, әфәнделәр, байҙар һәм дә байбисәләр, гүзәл һәм көслө заттар. Бүгенге байрам кисәһендә килеүселәр. Әлбиттә, 5 ел эсендә башкорт йыры бик күп яңы исемдәр асты. Бик күп яшь йырсыларга канат куйды, уларҙы популяр итте. Профессиональ йыр сәнғәте дарьяһын яңы исемдәр менән һуғарҙы. Был дарья киң, тәрән алҡынып ага, киләсәккә өмөттәр ҡаға. Шулай итеп, тәүге юбилейың ҡотло булһын, башкорт йыры. Яшәһен, тынмаһын башҡорт йыры! Ҡәҙерләшеп йөрөшәйек. Туғандарды парлай бүгін ҙур йыйын, күңелгә бер сәрәхәт, бер сәҡыйын. Алыш баҫҡан күҙҙәрҙә шатлыҡ йәше, осрашалар туғандар ҡарты йәше. Эш мәшәҡәт мәңге бөтмәй, ғүмер үтә, ғүмер көтмәй, иҫән саҡта күрешәйек. Туған яҡта йыйылайыҡ, туғандарҙы ололайыҡ, хәл белешеп йөрөшәйек.
Дөньяның яме бит тугандар менән, ил терәге ил ныклыгы гаиләнән. Шатлык кайгылардан торган тормышты, күтәрешер нәсел кәрәк киңеменән. Эш мәшәкать мәңге бетмәй, гомер үтә, гомер көтмәй, итә сакта күрешәйек. Туган якта яйылайык, тугандарды олылайык, хәл белешеп йөрешәйек. Üzülgen uyuk suktun bit yuvala, Mərgindərin türlü yakla hibele. Yuvalmayık tuğan yetlərini, Bilmeli bilge turayık ölürü. Hiç meşakat məngi bitmey, Gümür ütte gümür kütmey, İlken sakta kurişeyek. Tuğan yakta yayılayık, Tuğanlarla ılılayık, Helbeleşip yerişeyek. Hey! 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 Hiç meşakat məngi bitmey, Gümür ütte gümür kütmey, İlken sakta kurişeyek. Yemli yeyle yeyivayık, Tuğandarda ılılayık, Helbeleşip yürüşeyek. Hiç meşakat məngi bitmey, Gümür ütte gümür kütmey, İlken sakta kurişeyek. Tuğan yakta yeyivayık, Tuğandarda ılılayık, Helbeleşip yürüşeyek. Helbeleşip yürüşeyek. Helbeleşip yürüşeyek. Helbeleşip yürüşeyek. Bayramlarda, səhnələrdə, Başqurt yerə yağır.